Uilovi college, Unokio university. Na kuchikindu chako ikalanzi tukanena kiakambi no isi mwende ola uitue. Uka college. Banao, muoni ete musiusu boni inyonde. Aye, lakini jini kiongo. Ambele Ndabiela mukete, ndabiela mukete. Mukete mele. Kiongo. Ndabiela mekoka. Ikataima nena kuni utuma mchiuge ukalilie moko. Nisi chombo kuyo Chombo chombo kwani akamaliza ana chombo ke ba au kata chombo kwa wewe chombo ke ite ba te wewe chombo ke chombo ni chombo Ngoja kali omuka mukule kitu michaye tu yakwitha bane changu na maikali tabai ginda yana baija utina wasete kona ila we mundu ume ita mundu ume kwa na zia kuona ku ya ogone kana ilobi yokuyi maybe ya kete mundu yona nombane ne ila butawino bakana wewe kila mundu yo bikala kwake lakini rano ila nyomba mbe kwani bedroom tu bedroom singu kana baby sano na kila mbeo no kila kimwi waende to kila mbeo no mwene wananda eti bote ya zindu ndambe cho umoge ya nyumba yonde nimugwe ne kwimu ba ujitu kwanza juta umenwete ndimo yeve akube mundu atedio we azipandu ni makosa umaka chongo ukani wa mwene chongo Thank you ala tu mwanyeneta waboni. Ni McDonald. Na kwa mukenga nilio mwewe ya mwana bibi. Isa hiyo kitakuwa kunikondo usio wa Osho Chemicals. Isa hiyo kitakuwa kunikondo usio wa Osho Chemical. Alama kwa tenda wanzi. Lana utabia hata cyclotron na kwa cyclotron tuemina metutu yo. Ndeta mabibi na kwa classic tuemina mawuo onde. Alama etawa fungal disease. Na tuena fertilizer kana foliar fertilizer. Ekwetwa isi grow flower and fruit. Lebula na kiwune kubulana na anda hivi inge na wale tezesya nzosi tume melenge kumya malana kuikidekana mala ni maende ya kwitha wamba inetika na inge ne kutezesya quality ya etunda kana usya ulatu ukwata kuma metene yito na ende twabula nesyo ndisi itatu twebuba na bombo okwetwa Jacto Pam